Di dîroka kevnar de çiyayê Cûdiyê an jî gotî yek ji deverên herî navdar e. Cihê xwe di nava sê bajaran de Şirnax, Cizîr û Silopiyê de li herêma Şirnaxê ya Bakurê Kurdistanê digire. Li wê sê goşeya di navbera Rojava, Başûr û Bakurê Kurdistanê de. Bilindiya Cûdiyê digihîje 10,114 metran. Girê sefînê lokteya wî ya herî bilind e û gelek bajar, gund, cih û çem jê vexuyan e. Ji hêla Başûr ve bajarê Dêrikê ya Rojavayê Kurdistanê û hemû deştên Cezîra Rojava xuya dikin. Her wiha bajarê Silopiyê yê Bakurê Kurdistanê û bajarê Zaxuyê yê Başûrê Kurdistanê û bi sedan gund û çemên Diclê û Hêzîlê jê vexuyan e. Ji hêla Rojhilat ve çiyayên Zagrosê, ji heftanînê heta bi çiyayê Botanê û Kela Memê, ji hêla Bakur ve jî çiyayê Besta, Herekol, Kato, bajarê Şirnaxê û bidehan gundên çiyayî jê vexuyan e. Ji hêla Rojava ve Cezîra Botan, çiyayê Gabarê, çiyayê Bagokê û çemê Nerdoşê jê vexuya dikin. Navê girê sefînê ji çîroka keşteya Pêxember Nuh a ku piştî tofanê li ser wî girî daniye hatiye girtin. Ji xwe ev yeka han di pirtûkên pîroz de hatiye gotin û gelek çîrokên efsanî yên Somerî, Babilî, Medî, Hindî û Yunanî jî behsa çîroka tofanê kiriye. Lê navê Cûdiyê bi zelalî di Qur'ana pîroz de derbas dibe. Ji ber ku keşteya Nebî Nuh piştî tofanê li ser wî çiyayî daniye. Qur'an dibêje ku di dema Pêxember Nuh de tofanek rabûye. Piştî ku Nuhê Pêxember bi salan miletê xwe ve dixwîne ser riya baweriyê, tenê çend kes baweriyê pêtînin. Wê demê Xwedê jê dixwaze ku keşteyekê çêke û wan kesên bawermend lê swar bike. Ji her bûnewerekî erdê cotekî lê keştiya xwe swar bike. Çîrok dibêje baran ji erd û azmanan dibare û gurmîna tavan deng vedide. Baranê her tiştî li ser rûyê erdê binav kir û keşteyê hemû kesên bi Nuh bawer bûn xelas kirin û li ser çiyayê Cûdiyê danî. Qur'anê di gelek cîhan de behsa çîroka tofana Nuh kiriye. Bi taybetî du sureta Nuh de ya ku behsa hûrgeliyên çîrokê dike. Her wiha hemû pirtûkên pîroz mîna pirtûka afrandinê ya Tewratê behsa çîrokê kiriye û wisa gotiye. Xwedê ferman da Nuh ku keşteyekê çêke ku av nekevî. Danîna keşteyê li ser çiyê bûye sembola ji nû vesazbûna dunyayê. Ajal û mirovên li ser keşteya Nuh li ser rûyê erdê belav dibin û hin nifişên nû çê dikin. Nuh dixwest civaka aram û bajarekê otobîk çêke. Lê mirovên ku ji keşteyê daketin li hev nekirin û kom û netewên li ser rûyê erdê tert û belav bûn. Lêkolerên emsawî Hans Schneider Belmay zêdetirî 500 çîrok û destanên dîrokî yên derbarê tofanê de ji 4 aliyên cîhanê berhev kirin. Hin ji wan çîrokên olî bûn, hin destanên dîrokî bûn û hin jî ji folklor û zargotina gela bûn. Hin şaristaniyên dêrîn ên wekî Somer, Babil û Çînê jî li gor taybetî û guhertoyên xwe behsa tofanê ku erd bin av kiribû kiriye. Di çîroka Babilî de li gor destana Gilgameşê tê gotin ku yazdanan ji zilamekî bi navê Gilgameş xwestiye ku keşteyekê çêke. Dev ji mal û milkê xwe berde û hemû tovên jiyanê bi xwe re bibe ser keşteyê. Dibêjin ku firehî û dirêjahiya keşteyê wek hev bûn û baran ji erd û ezmanan dibariya.
چیروکا توفانی لباسو مریان دبیجه کو شاه زیروز دا به درسته خود هات ناسین. او هاتو بو هایدار کرن کو یازدانان توفانه کی را کریه و او توفانا به با و باران خواه ده هفت روز و شوان ده بدومه. ایجار دبیجن گو زیروز دا مروف ده کشتی خود پاراستنه. تشتی هری سیر اوکو چیروکا توفانی تفل دستان شارستانیین کون بویه. ده دستانا گلگامش شارستانی بابلی ده مدید کو یازدانان جوی مرووی زانا خوستیه کو کشتیه که چیکه و تووی هر تشتی لسر روی عرده برهف بکه و مرووان جوی توفانی کو ده هر تشتی بده برخواه بپاریزه. اشخوا مدید کو یازدان جکاری وی یه باش رازی بون و او خلات کرن. دیاره کو افتک الهویه اولو داستانین درین بویه دوام هلودانا برسفدانا پرسین کو مروف بوان مجول بونه. هر وها بویه سدما کو رفتار مروفان بر بقنجی و خیرخوازی ودچن. اف جی بریا وان چیروکین کو کراسکی پیروز هم لوگوتنا اولی هم جی لیا موتولوژیک آلاندیه. کسی بالا خو بده افسانه و دستان سومری، بابلی و مدی و انجام خبات ارکولوژیک این لمزوپوتامیای هر وسا زانست، باوری، چیروکن افراندن، مرن و جیانه و وان بده بر چیروکن تورات ین مینا چیروکا افراندن مرووان داکتنا مروو پیشین، طوفانیان جینیشان دوجه هر وها چیروکن قرآن ین وکی افراندنا گردونه، افراندنا مرووان دست نشان کرنا پیامبران و داکتنا مرووان جبهشته پشتی گناها پیشی و چیروکن آواستایا پیغمبر زردشت این لسر دجبریا دنابرا خیرخوازی و خرابخوازی ده ببینه که درستی و پرنسیپین قنجی و باشیه ده دگینه هف و دمینن هف. آنکو هگر امهن سختکاری و شیرووین شاش و زیان بخش جه درینن امه ببینن کوچاکزانی و گیان پروری وان یکه اج یک پارچتی میراتا شارستانی مروواهی نشان ده. هرچندی جه و چیروکن طوفان پربن و نوکی هف بنجی هری زیده چیای جودیه گریدای چیروکا طوفانیه. ناو باجار شرناخی جی گریدای نبی نوحه. هن کس دی بیجن که گوتنا شرناخی جدو پیوان پیکته. شر یان جی شار به کردی واتیا باجار دده و ناخ آن که نوح ایجار شرناخی تی واتیا باجار نوح. ابن الأسير هروها ياقوت الحموي دي برتوكا خويا بنافي معجم البلدان دا دي بيجن كو حطانها جندكي بنافي هشتان هيا هشتان او جندكو هشتي كس بنبي نحرة لداكتنا برانيا جندين دورا چياي جودية حطانها بنافي نبي نوح تين ناسين جخوا امل هرمين زاخوي جي نافين وكي دور نوح دشتا نوح هروها وكيدن دبهيزن.